Yan nakamukataan hatiranan gogo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Na magpangadji kita niyo, insyaallah gogo. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'd, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan sing kami hatiranan, alhamdulillah, jari na isab kita niyo ha kahinapusan na sin pagpangadji na to habulan Sya'ban, sabab konsumi aun insyaallah subhanahu wa ta'ala tumagna na kita niyo sin programa na to hawak to sin bulan Ramadan. Amo na in puas asar sarta sin ini sumuno kanya lisag 5 sampai pa amoy in tumugum na in matasuka. Manjari hawak tibuhayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala pagpatumtum kato taniw katan supaya makaingat kita niyo umayad si mga katan mapatut ayaran halaw man simbulan puasa. Amin mga kakahinang aun waktu wala tamisan kaya ayaran di matukato sa sumagawa in kaya rayaw kanya aun kamaapan sin sara sin aga mata Islam. Amoy niin biya mga sabutunta supaya labing magjato ha mga sila magpupuasa. Biyata doon haon lang niya bal'ur riq walau kathura. Amunain magtun sin lura. Misan palong niya makataod. Ini aun kamaapan sin sara. Sinagama habang mayan in amin lura yato laung ta amoy in lura niya. Sabeta doon lang niya wal muradu bihi riqu nafsihi la riqu ghairi. Impagyanon lang niya roon hayan amoy lura niya at awalaway niya bukon laway sinta urugaing. Bihadto. Na mga ini pakaradyaan aun waktu magjato pagkakitaan ta mga parkala bang maabot na in pagpuasa aun biya mga kabiyaksahan si mga kaibanan laung ta magda sila biya mga ini luluunan bihan sampai pa masjid aun waktu pagdahon nila mga mital-mital at walang ukab at uno-uno na. Ubos to amoy in tipunon nila in lura nila halawon sinsimod nila. Ubos to ampa sila mag ini lura madto pa amin diara nila luluunan nito. Ini mga katawtay manghuran ayaw kita ning magbiyak sa si mga ini. Sabab muna in tungod paparkala amoy in makatun kita sin lura ta
bukon marayaw in magtipon kita yaon. Hati niya biya sa kaula-ula in pananaman mo bukon biya kausin bukon da puasa. Bihan yan. Ayaw kau mag-ayad sinamin pag-ayad bukon amo. Bihad to yan. Hati niya in lura apabila aun nabihan kana naman muroon halawon sinsimod mo, natuna na hadya ay nakaw pikil bihan bat tiponon mo papatauron pag-uusang pamuhilura. In makamula rito bang mo tiuod bihan tipon mo in lura piataod na amo na ang pamuinom amuad tuin inibang nakalanduin taod niya amuad tuin makamulaha ibadat ta. Bihan. Da sumakawa laong si mga sila ulama tungod paparkala amuin ini lura tarayaon at tawalaway tarayaon na inyaw di makamulasin ini pagpuasa ta aon ka maapansin sara doon na yan. Na in sumuno kaniya laong niya ghalabatul qay in lam yarji minha shay'un ila jawfi. Labi-labi na lang niya bang siya amuin ini wayroon niya iagpanganin niya to sarta in pag-agpang niya tiyon niya nagbalik inamuin ini sukayad to. Bihan yan. Hati niya pagwaon mo na sadya. Sabab in biasin pangadyan talima bayad to impiang langan doon amuin pasurun mo palom singgaunggang mo sinyad to na siya hagwa. Bihad to adtuin amuin kakulahan hatihon na to mga katawte manguran ha agama Islam. Na in pagguwa niya long niya habang mayan in kaaunan niya bihan lima bay siya sampay paruhulan sindila tayaw natin niya wayruno kaniya long niya. Ibtila'ud dubab ghalabatan wa biduni ikhtiyar. At niya, bialang niya sa pantun amuin ini natun niya in pikot bihan aun waktu na ha mga ini di mo yadto ka halian ni mga yadto nabungat mo yung simod mo man tubihan na pag-ubos yaon nanuituyan na dyan nakasudin pikot palomsin ini simod pag-ubos na tuon mo yadto. Na ini lang ta haamin bukon tiuod sambil simpagtunyad to na inyad to rin siya makamula hati ni aon kamaapan sinsara doon na yan. Sabab na in tabi at lang kasimpikot maglupad siya lumupad amin manuituyan sumod sampay pa launsin gunggungan mo yaon di mo na mabisod magbalik kapag nga namoy to na siya nakaliw na inyad tuway ron dahil tulong ta ini kamumulahan aun kamaapan habihad tuin kahalan niya. Ay mangi doon bang amin saggaon mo impikot bihan ang pahilon para masinsimudo mo tindi manjari. Sabab na inyad to ini yun mo tuod. Ikaw inag pikilan bihan. Pini mo in parkala ayad tuhinang. Na inyad to bang sa pama impagsud niya long niya bidon ikhtiyar at inebukon ikaw nag initahan-hadya siya nakasud palam sinsimod ang kanain ini pagpuasa ini na ayaw rin sa magpaluag tudsin simud bihan. Misan mangyaban kaw yaon naaw na aturan sara sinakamata tampanan mo in simud mo bang kaw mangyaban. Impagtampan bihayan. Bukon pagtampan bihan. Sa bihayan hatay kudsin ini lima mo yaunin hitampan mo madtupa simud mo. Mahita ito. Paghali, hasupaya inamin paadsin lima mo isa biyaon na di isab siya amuin kabutangan sin uno-uno na amin guwa dahing halawm sin ini gaunggang ta ini. Adakala mga kakawihan gumawa isab harap pagwa, pag-ubos doon haon, hikabalik mo na isang palamsin, simod mo ang wakto at tawahi,
kapahid mo pa mga ini uno-uno na ha pamaranan sing kita ini bihat to. Na inyaon dihi kamo lahat at kala in pikot lang ta nakasud amin bukon siya tahanahana ikaw in nagbaya si pagpasud kaniya. Amad to. In sumuno biyeta doon lang niya gubarot tariq wal masani' wa dukhanu al hatab wasairul abakara allati la yumkinu at-taharruj minha. Laung niya doon hay ni amin bagon bun laung niya sindan. Bihan natin na bagon bun sindan makasud pa laung sinsimud tayaon atawa nakasud ko pa mga factory bihan inid to aon hati niya paghihinangan kapanyapan atawa uno-uno na atawa long niya ini uno yaon asusin ini kahoy at inaon doon haon nagsunog kahoy us maasusya na inyaon di siya hi kamula sampay biyeta doon haon na long niya iban uno-uno na amuyin ini asulong na gumawa bihan hindi ka makatangkis din doon. Aun yan waktu abutan sin mga ini aun parkala bihan aramalalong sin bahasa yaon biya mga magsunog yaon natin niya iabutan kauroon halaw man sin likosan sin lokal kyugdan sin aramalayat to na mga yadto aun yadto kamapan sin sara di yadto kumangi lang tain pagpuasa sin kita. In sumuno lang niya, doon hayan, damik yan, misan pahabihed to, nasabot tayo ni mapatot na to ayaran, labi marayaw, amin way roon to lang ta, sato sin, amin amal ibadat sin kita. Amin darang kita, nanunumtum pa, uno-uno na, aturan amin mapatot na to halian na, supaya di na to yung tumahinang. At tawari kita, makasud palaw man sin mga kakahinang ito. In sumuno lang niya al-isbahu junuban walau yamdi alayhi naharu kulluhu wa huwa junubun. Amin lang niya hati niya iabutan siya simbulat may naat pag ubos doon haonin siya halawm junub. Hati niya siuday ni babae man usog na misan pa lang niya roon haon nakalanta-lanta pa sin adlaw ini hati na way pa kaw nakapaygo doon hayan sin paygo junob na inyad to di dato makamulalong taon kamaapan sin sara abihat to. Sabab in parkala pagguwa niya yad to na labay yad to ring hahalal sabab na jimato yad to siya sindom biha nasabot tarahamin pangadyan talimaway yad to. Na amad tulong ta. In amin dahil nga mga nasabot lang tahikali mahikaunom al-ihtilamu fala shay'a ala man ihtalama wa huwa sa'im li hadisi rufi al-kalamu an salas al-majnunu hatta yafiq wan naimu hatta yastayqid wa anis sabi hatta yahtalim. Doon haon amon lang niya man nakainop. Na nakainop karon ha ini halom sin takainop madto na aon doon haon lang ta jimato kay mobihan sin inyaon lang ta daing ha mga makababatal ha pagpuasa. Na in parkala yaon di bistahon kato at kala inyad to halawm katugan jimato. Uno-uno na parkala amin hinang makabatal sin pagpuasa buat malain ka ninyaon labay ring hatakainop
na inyaon di bistahon ini long ta kato tanyo makabatal. Biasin, ibutang ta yaon natutog pagubos nakasanaw in 5 pa kakaon pagubos yato kaya sungit pasimod. Bihan, ubos yupa doon haon. Bihan to inamimbya pa na naman, hati na nakainup siya nagkaon. Doon haon, may pa siya kiyan suban. In parkala yato, hatat kala matan tuod, in siya halawang pagtakainup. Bukod niya tiud, na inyad to, di bistahon kato, sin sara. Hati niya aun kamaapan doonhan. Biasin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laung niya iangkat sin Allahu Ta'ala in hipagsusulat sin amal sin ipon doon haamin tu parkala jumatu. Kaisa niya al-majnunu hatta yafiq. Ati niya intao na lawa inakal niya, bialang tanarupang yaon, uno-uno'y mahinang niya yan, di yan bistahon sinsara. Misan pa inkaaw nakapamuno siya. Atat kalain, siya wayroon siya ini pangannal doon na yan, nalalawin pangannal niya, na inyan aon kamaapan sinsara doonhan. Habihat timbutang niya. Ayaw long ta sara sin akama Islam. Misanin sara sin parintay ni, long ta sin hukuman sin hula, na inyan damikyan makaan in hibutang kaniyawang sa upama aun bistahun doon bat in siya nakahinang dusa. Bihan. Atin niya, in tao amin wala doon timututog in akkaliwan pikilan niya, nareway rumbistahon kaniya roonhan ini mangi. Hikaruan niya, annaimu hatta yastayqiz. Hayin mga tao natutog, sabo natutog bihan, damikyan, di iyad to mabista in uno-uno na nahinang niya. Sa upama, in siya natutog magtubihan, pag-ubos na, bangkan natutog, di masan kaingatan, bang harap pakainin, in 5 mo bihan, ng lunsulan. Yan, biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naon waktu ito, makasanaw pa mga ibutang ta mga pistol yaon, pag-ubos na pasik, nakakugdan pa tao, ubos pagkugdan ito long tamiyatay, inyad to long ta parkala banghaa kamata Islam na inyad to nakasod pa amin parkala pag ianon siyal. Siyal. Hati niya wala tiud in parkala jimatuyad to. Sawab mo na halawom takainup. Sahing galong niya amuin maka bati siya. Hati niya bang siya bati ang pajimatoy niya to na inyad to matan-matan dosa sa lago-lago in naawon. Nawang siya halam takainup di ato bistahon. Ini kato niya, wa anis sabiyi hatta yahtalim. Biyasin bata-bata, wala pa siya simangput, na damik yan, di bistahon ing katantan, hinang niya misan pa yaon langgal sara, subay na lang niya in siya amuin, lumabay na manakainup bihat. Hati niya in siya, pag yanon doon simangput na siya wang ibarat babae, hati niya in siya, jeri na hasarain siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya tiuntot na sinsara kanyain, tumagna na siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to mga katawtay manguran, haka may Islam. Na in sumuno kaniya, amo na lang niya in, al-aklu awi syurb, kataan aw nisyanan. Amo na yung pagkaon, nakakaon kaw, hawlan ini Ramadan, atawa nakainom kaw, uno na iinumon, bihat, bat aun waktu bang intaw makakita sin kasuban niya, na kalupahan niya in uno-uno na pakaradyaan halaw man sing gumiini. Inapasod niya roon, amuin, kaubatanin, pagsandal niya yato. Bihat. Na halaw niya, isisim makakaon atawa makainom. Inyaon hati ni halawng kalaungan. In panganal niya kung siya puasa. Atawa kaya lupahan niya. In mga in siya yaon damikyan halawng puasa.
na inyad tulong niya aun ka maapan sinsara. Buat malaingkan, hambuk daring ha mga madhab imbiya na misarahan dunhan, biya na kanimam Malik, laung niya yara annahu alayhil qada fil fard. Hati niya in kabangkan Imam Malik na aun piagbidaan sin perdo iban sin sunnah. Bang in pagpuasa ta bat pardo bang kaniya suwayat to kadaan. Hati niya bis darunhaon na batalin pagpuasa niya. Hati niya magganti siya sin adlaw yaon di matukan niya in pagkaon at pag inom. Na ininilong niya ka-ihtiyata niya labay ring hamin paghali dahin doon haon. Bihan. Amma an-naflu pala qadaa alayhi albatta. Buat malaingkan lang niya bang tungod pa aming sunnat na inyaon wayron na pagkada hatin way na pagganti mo bihan. Dahil hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-urul-urul dua hadis in panagnaan lang niya man nasiya wa huwa saimun paakala aw syariba fal yatimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Beta dunhaon hisiu-siu lang niya. At inesiu-siu ring ha mga Muslim usog babae. Kaya lupahan niya in siya puasa. Mahuli nakakaon siya atawa nakainom siya. Subay niya yadtuhitoy impag puasa niya. Bang niya katumtum na hawak tuin siya puasa na. Yundong niya na magtuy-tuy pag-ubos ito. Ampa na ini talusun niya sampai pa maabot na impag bubuka. Mahita lang niya, pa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sabab in siya, piya kaun siya sin Allahu Ta'ala iban, piya inom siya, hawak to sin amin niya. Tuhatin niya, biasa pantun in siya naka ini dauhat karayawan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, puasa siya sa piya kaun siya, hawak to iban piya inom siya. Nabihan. Ang buka di isbiyata, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aftara fi Ramadana nasiyan fala qadaa alayhi wala kafara. Isiu-siu long niya in nakabuka. Habulan Ramadan, kialupahan niya in yadtubat in siya puasa, nakabuka siya na wayroon pagkada niya, iban wayroon kiparat niya. Amod to. Na amo inim pagyanon doon hay ni magjato ang mga magpupuasa aun ka maapan sinsara na inyad tulong tarihi kamulasin pagpuasa sin kita. Sumagawa na labi marayaw in halli anta inyaon katantan amuin tutog in panumtum tasing katan mapatuthalian suway kita maghalli alaw man si pagpuasa. Supaya madawhat na to, insa laggo-laggo, amuin karayawan, yahalli sin Allah subhanahu wa ta'ala mga magpupuasa. Amuin, wayroon, langta, ini, sibo niya, sin karayawan, dan di halaw man sing gumi, madawhat sinambok pambok den katutan niya. Amuyan, mga katotay manguran, haagama Islam. Na, dun hay ni, dahil ha mga hikmat sin pagkiparat, malaggo in kapaiddahan niya, dunhan may ta iyaonin pag-ianon pagkiparat. In ini, kataan bukon in maksud tuod pagpahunit. Iban pagdihil lang takabinsanaan. Buat malaingkan hasupaya lang niya in magpupuasa, di niya gaan-gaanon in perkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya hinangon kalalangwan in tungod pa pagpuasa. Ang kanainan suway tuod, ipapatumtum hatip-tap, hambuk din kato tanyo in perkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suway kita amuin ini long tagawgot in pangatayan ta,
iban sin udyot pamarananta, magpadyato sin hinang, tarna sin Allah parsukuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ini katantan, di muhung in Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan, harap kaniya. In karayawan katantan, makaharap pa amin tao naglugto, laong ta nagsandal hatat kala in siya ak papagsandalun. Bihan yan. Na ini maksud doon hasupaya bang kita nagahali iban bukon labay lang hapaglangog na doon hay ni tumarang kato in tungod paparkala hinang piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala laong ta in katan pahaldian hasupaya kay luri kita ini makasud palaw man sin parkala hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa labi-labi na impagpuasa ini hasupaya masutsi in udyot pamarananta labi-labi na to dimbigi jantong tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabihan subay jakahan na to makahinang kita niyo parsulangan pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala na in parkala amoy ini mahinang turon karna aun siya udur inya tuon kamaapan sa sumagawa bang sa upama inhinang yaon tiud nari siya mabista udur inya tulong ta labi makaingat in Allah subhanahu wa ta'ala daing kato sing ginawabaranta. Wala pa kita na kaniniat misan, kaya ingatan na sin Allah ta'ala bang uning jumatukato. Sin adlaw yaon. Bihan yan. Nasa biyan subay hadya kita daran nangangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halawm ibadat, subay rakaw mangayo tawang patuan Rabbul Alamin. Bihan yan mga katawtay manghuran. Hakama Islam, hasupaya ando kayro. In katan amoy in nahinang sing kita hakalaungan atawa nahinang sing kita mabista kato inyaon pardusahan bangkaw nakahinang amal inya to katantan maig mapakpak bihanyan sabang uno-uno nahinang marayaw piyak marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyaon katan mahinang ta ibadat patuan Rabbul Alamin. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Quran mahamuli ang si Maksi, dunhan, ingkatan, marayaw, piag barayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mo siya iamalan na inyan makapaig singkatan mangi yaon kay mo. Hati niya masutsikaw, sabab imaksud sin ini magsutsi sin udyot pamaranan, labi luwa na tuod, inbigi jantong sing kita, amin na supaya mahinang tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sing kita. Panabihita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpatumtum kato taniyo biat kita niyo marayaw sin pamiat sarayaw-rayaw ring Allah subhanahu wa ta'ala bihita niya ittaqillaha haythu ma kunta. Hinangit taming inggin hawawaran mo hauno nakaw maka ini makasud atawa long taon no nakaw lokal makabutang. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Uno-uno pakaradyaan mangi. Long tahi pagbak mo, tabo ni sin marayaw. Tabo ni sin marayaw. Mana niya bang aun mangi doon. Nakarungog ka kaptangan mangi na pagpatilibon ka po Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, hasupaya ka rin malapay, makalamod sin pakaradyaan ini kaptangan bukun marayaw. Sabab inyaon kakaw yaon. Kakaw mabugat din sin kakaw sin COVID. In amin kakaw sin amuin mangi. Piag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatiap-tiap muslim. In siya wayroon natod karayaw hapangatod mo. Sumakawa lawakon mo patuod in karayawan mahinang niya. Misanda ko man lang si Umar ibn al-Khattab, hambuk karayawan nakapin, doon kau timindog ha amin marayaw na hinang niya. Lupahon mo yung katan mangi,
doon kau tindukanan mo in karayawad na hinang niya yato. Bihatin sa pantun niya, sin amuin paakaran mo in katan si mangi, sin marayaw. Bihat. Karena suway kita, maayad ha amuin pag inisumad yata iban sintay manghud tabiha. Jawab yang dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long niya, unsur aka kadhaliman wa mazluma. Tawa nga, intay manghud mo, naan niya ya, iban sintay manghud mo, ini manganganya ya. Nalong si mga sahabat ya Rasulullah, matarang na sa ito kamo, inaan niya ya, subay siya tawangon. Pwedeng kaagi na mo magtawang sinamin manganganya ya. Na, indakan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kufu. Agpanginiw siya. Bihan. Hipaagpangan katuin pag-anyaya niya. Na lumagkauran sin hikatay maknesin pag-anyaya niya yato supaya rin naman siya makapag-anyaya. Sabab inta umangan niya bukon siyo-siyo na anyaya niya. Ginawabaran niya. Bihan yan. Nagbing kaniyain, go-go-sin, hinang niya. Bihad to at mga katawtay mahuran na Islam na murah-murahan. Yadto na isam miabutin waktu na to, abihaon, na manghumbay na ko kaniukatan, balikan ko, in consume yadto dugaing na in programa sing kita niyo, wayroon na in po as isa, sa sumagawa, masabot ko in mga ini nagdihil suggestion, mga katawtay mahuran, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, pag minno-minnuhan na mo ini, iwan si mga panaiwan sing kami, kalo-kalo aon lang ta kawaakan ta waktu biya simpia ngayo yadto amunain isnin alba aywan sin Jumaat ha amuin lisaghang po lang ta magtagna ha ini radio Sibu dadom iwan sin adlaw na mangumbay na ko kanyo aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله